Туғандар, ассаламу алейкум. Өткөндө bir видеодо мен сиздерге Мирсейит досумун метро окружнаядагы СТОсун көрсөтүп кеттим эле. Андан кийин мага WhatsAppка жазгандар ошончо болду. Нургазы кайсы видеодо калып кеттиле, биз таппай калдык деп туғандар. Метро окружнаяда видеонун астына местоположениясын коюп коем. Ошого бассаңыздар туура эле могул жерге лаборатория Mercedes деген жерге алып келет туғандар. Азыр бир сыра видеонун башында кыска нуска бул жерде Мирсейит СТОсунда эмне жумуштарды кылат, ошону сиздерге көрсөтө кетейин. Бул жагы обклейка, бул жакта тонировка кылышат, под такси обклейка кылышат, бронь кылышат. Бул жагы сервистин ичи эки подъемниги менен. Бул жакта шиномонтаж, ходовой часть, мотор, замена масла. Электриктердин дагы эң жакшылары билесиздер ушул жерде экен. Сиздерге керектүү складда бүт запчасттар дагы бар. Мынакей. Шаровой десиңерби, диск, тормозной диск, фильтр, кыскасы бүт бардыгы бар могул жердечи. Тағы бир айча кетип нерсе тугандар, бул жерде коробканын механика, автомат, мотор кыскасы мынакей. Артынан кирип аркасынан чыгат экен усталар. Бул жерде Мирсейит машинелерди арендага да берет экен тугандар. Азыр 4-5 поло бар дейт. Арендасы 1600дөн экен. Мирсеитке чала бересиңер, эгерде машина керек болсо. Анан дагы бир жакшы жаңылык бар тугандар. Майбахка тест тапшырганы өтө катуу аракет кылып атам. Видеолорун көрүп, жанагы суроо жоопторун бүт жанагынтип колдон келишинче эстеп калышка аракет кылып, YouTube'дан видеолорун көрүп атам. Могул жерде бир блогердин немеси бар экен. Новаланын ролиги бар экен тугандар, именно ошол элитке тапшырган ролиги бар экен. Ушул видеолорду көрүп, бүт колдон келишинче суроо жоопторду жаттаган аракет кылып атам. Андай деле кыйын суроо жооп эмес, просто жанагы бизнес класста деле ушундай эле. YouTube'га кирип туруп как пройти тест на бизнес класс деп жазсаңар, ушинтип эле мурунку тест тапшырган блогерлердин видеолору бар. Могу баланыкы элитке экен, именно особо андай деле тяжелый неме жок, просто чалганда бир башкача сүрү бар да. Жана мектепке барганда экзамен тапшыргандай болуп эле өзүңчө эле терде эле шуганя кармай бересиң да. Ошондой. Кичине увереннерээк болуп, роликтерди 1-2 көрүп, суроолоруна так-так жоопторду даярдап алыш керек. Чалганда тас эле жооп берип койгонучу. Болгон бир 10 мүнөттөй эле сүйлөшөт, анан кийин все равно видео интервью берип атканда сүрдөйсүңөр. Ошол жагы бар. Буюрса күнүгө 4-5 жолудан көрүп даярданып атам. Буюрса 1-2 күндө тапшырам. Сөзсүз түрдө мен дагы момундай видео ролик кылып көргөзөм. Неге дегенге башка бир өтөм деп калган балдарга же башка бир нерсе болсо, сөзсүз түрдө кереги тийип калышы мүмкүн тугандар. Ошондой. Бүгүн күнгө жума болду. Кечки саат 4. Буюрса ошо таң атып 4-5 болуп калгача иштейбиз, уйку келипчи. Кечки саат 8 болуп калды. Шереметовага заказ түшүп калды. Ушу эптеп эле Майбахтын тестинен өтүп алсам, Майбах алсамбы да деп жүрөм. Эмне кеңеш бересиңер ошого? Же биринчи арендага мурдагыдай кылып кичине бир ай айдап көрсөмбү деп атам. Кичине испытание кылыпчы. Все равно другой уровень деп карап көргөндөчү. Шереметованы жеткизип келейин. Шереметова келип калдым жарым саатта. Платный жарым саат, 36 мүнөт, 37 мүнөт болуп төлөбөм кетти. 37 мүнөттө 1912 рубль болду. Өтө жакшы келдим. Через 100 метров Домой менен держитесь келатым эле правее, а затем поверните налево. Заткнись, пол. Домой менен келатым эле. Өчүрүп недоступен деп калды. Бирок Шереметова жанып турат, азыр жөн эле линия койсом деле заказ берет болуш керек деп атам. 100%. Чиркин кирерим менен заказ берди го. Бергенде да 1.51 менен берди го, Шмитовский проезд деп. Азыр өзү ушул жактан келдим эле. Шмитовский проезд. 38 километр 51 мүнөттө көргөзүп атат го. Аэропорт өлүп эле калыптыр. Негедир акыркы күндөр таксилер жетишпей атабы дейм. Ушу аэропортто ашып, кородо деле эч ким жок. Бияка машина батпай кетиптир. Адам ошончо экен.
Шеметьевский проезд, да? Да. Yo, bismillah. Şeremetiyev'den geldim. 52 minutta geldim. 3103 rubl oldu. 9 zakaz 7800 oldu. Yolki men активностьтің вообще аз қалып тұрды. Так кішкене түсіп кетсе мен блокировкалап қойды. Пятница олғанғы контрольда өте қатты күшеді. Гаилер мостордың астын жөнінде екі бет болып олды. Страшно текшеріп тосып отады. Астамда мұшыл жаңағы каршеринг ичіп алғандарды көп текшеріп тапа оқадым. Жаңағы таксистер az görüyoruz. Bugün görünce karşıyerin karmayıp boş gerek bulardı. Yok, bir tegizde karmamadık. Kursaқты той қозып шықтым. Так, құрсақты той қозып шықтым дегендар. Бодыра болып қалдым. 570 рубльға. Мындайша айтқанда обед қылып шықтым. 570 рубль болды. Центр мощный жаным келді. Почти уже 9 заказ 8000 болған. Бұйырса бисмилля деп тұрып, азыр линияға қоямыз. Центрге келіп тұрып заказды линияға қойып қояды. Балашыққа дейді. 50 минут, 1:32 менен береді. Балашыққа барып келе береміз. Ничего страшного. Ничего страшного. Біз азыр еми ночто обязательно пешком дедім ғой. Пустой қайтабыз обратно. Заказда беріп қалады кейде. Домой самой қойып, центрге по делам қойса. Но по делам қойып алып тұрып, центрге көздеп айдай беріш керек. Берсе беріп қалды, болысы күтіп отырбай, центрден келіп алып үшін таши беріш керек. Ошол жақсы болады. Ал жақтан күтіп отырсаң, уақыттың бары текке кетіп қалады. Шындай, кеттік анда. Балашыққа барып келеміз. Так, тоғандар, Балашыққа келіп 46 минутта. Елка арзанырақ беріп қойып отыр ғой. 2260-ға 1:36 коэффициент менен берді вроде. Кеттік ем Москва көздеп елкі. Неде кішіне тұрып тұрсам екен 5-10 минут. Bir заказды өшіріп жүрдім. Беріп осылайым, ұлышпай қалып елкі. О, 12 километр. 12 минут нар жақтан болса да оны активность алып қойдық та, мен ұшқынышыныз жанына отырды. Иш деген ұшындай болып тұрса. Черкен. Тарс. Центрге түшесің, қайра береді. Қайра түшесің, дағы береді. 26 минутта Перовға шықтым. 1600-ге 20 минутта. 26 минутта, то есть. 1661 рубль. Елки, біз заказ шық қалыпты да. Мол остовықта, ұшын жеділі олса керек, лә. Елки, мне уж мына Перова, Новогреевдағылар немінше пантавайт етеді, мен түсінбеймін да. Ұшыл жаққа келсең елетші. Елки, 300 метр нар жаққа жанаған төлі өзін сөзімше бизнес шақырып алды, қиын болы өршеді, адамды жөнінде жанаған түпше. Елки, бұны атмен ағылы өрейнесен приятетім түшіп кетті, да, блокировкалап отыр, 3 саатқа. Елки, жанағы пиво іздеп барғаны да бизнес заказылы береді, 350 сом, 400 сом. Az barsan az taş üstüne bir geleceğim bir mas çıkarttım metronun canından çe. Ay yol kepte jetkizip koyayım da sentreye kaytayın. Jönlü vaqt alады yol. Bunu jetkizgiçe sentrege uçup barıp kalsang daha bir normal zakaz çıkadi. Men sizlerge ayttım, oz оплатасы наличка eкен. Азыр чыккан клиенттерди көрөсүңөр азыр.
Gel jeyip koluna 3-4 butulka pivo sivolарды көтөрүп келет. Бир болсо моуларда менин клиенттерим, о 2 та кызда. Шегип колунда кружкалары менен Садись вперед. Не хочу вперед. Ну, я к малышке хочу. Ну, стой. Иди ко мне. Иди ко мне. А можно Bluetooth включить? Так, Молостовых 4, да? Да, можно включить? Да, сейчас. Класс. Володь, Кирилл звонит. Сколько? 661. Да, открой мне дверь. Тут у тебя мелочь есть? Нет, вообще нету. 661? Блять, спасибо, что дверь открыл, ёб. Я сейчас открою, не кричи. Иди ты нахрен. Что за бред, блядь? Я могу. Зато водичку. Я могу. Я могу, блядь. Позволь. Дайте мне, пожалуйста, оценку, ладно? Хорошо? Смотри. Что разливали? Нет, это у меня мокрые ботинки просто. Мы сейчас разливали там, а я ничего не разливала. Давайте я вам накину сейчас через Яндекс, типа, эту хуйню. У меня просто мокрые ботинки сами по себе упали. Смотри, он тебя звонил. Значит, он мне звонит. Давай. Да, запиши, пожалуйста, пиши сумку. Давайте я вам оставлю сейчас чаевые. Стойте. Покажите мне, пожалуйста, стойте. Давайте я вам покажу. Так, 5. А как чаевые оставить? У вас наличными не оставлять. А, в смысле, а никак? Нет. Ну вот, смотрите, я вам все отметила. Давайте я напишу в поддержку, типа, то, что такая ситуация произошла. Да не, ничего страшного, все нормально. Просто смотрите, если у меня посмотреть историю заказов, типа, у меня хороший рейтинг, типа, у меня все такси такое, типа, черненькое. Правда, Да давайте... я ничего страшного, нормально. Точно? Только не снижайте мне рейтинг. Пожалуйста. Келгені 5 минут жер. Машинаны бок кылышат да сөйтөндөн кийинчи. Не снижайте, дейт. Вот надо снижать. Испачкал салон, чё. Буларга низкий койгондо кийин башка жолукпайт да. Бир мисал үчүн бир клиентке низкий бастыңды. Болду, башка жолукпайт да. Экинчи жолу чыкпайт. Экинчи жолу заказ түшпөйт. Алгоритм ошондой иштейт. Ай, елки. Короче, ачып тазаладым вообще. Сиденье кетпей койду сазып. Сиденьеге да суу болуп калыптыр да. Ай, елки, бүгүн сменаны да өлтүрдү да ушинтип. 11 миңге иштеген экенмин, саат 4-тө чыктым эле. Кеттиген буну эртең жакшылап мойка кылып жудуртуп алып чыкпасам
Сиденьяға ешкім отырбайды да, азыр бері отырсам болсын екен, жалып отырады екенле. 2 заказ 11 000 болыптыр. 12 заказ 11 000 болыптыр да бүгін сағат. 12 заказ 11 000 болыптыр. 9 сағатта. Кеттік әмейбі. Yolculuğun atmen ağırsam kul tapı ötleyin. Öldü maşına hiç piyoştan. Kettik tamam.